Хвалёны Езус Христос, паважаныя браты і сёстры ў манастве і розных формах апостальскага жыцця ў Беларусі, тыя, хто знаходзіцца тут у святыні, і тыя, хто далучыўся да нас пры дапамозе сродкаў масавай інфармацыі. Дарагія вернікі і ўсе, хто разам з намі ў рэжыме онлайн перажывае нашае сённяшняе малітоўнае чуванне ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве. Сардэчна ўсіх вас вітаю ў гэтым святым і такім блізкім нашаму сэрцу месцы, там, дзе заўсёды чакае нас наша нябесная маці. На працягу некалькіх месяцаў нашае грамадства і кожны з нас паасобна жыве ў непакоі, звязаным з хуткім распаўсюджваннем каранавіруса ў нашай краіне. Кожны дзень мы атрымліваем новыя весткі, якія напаўняюць нас неўпэўненасцю ў заўтрашнім дні і, канешне, пэўным сумнівам наконт чалавечых магчымасцяў. Пандэмія каранавіруса мімаволі стварае новую рэчаіснасць, у якой чалавек павінен аднайсціся. Арганізоўваючы сённяшняе малітоўнае чуванне, мы кіраваліся жаданнем быць духоўна з'яднанымі перад цудоўным абразом нашай нябеснай маці ў гэты няпросты час пандэміі. Нягледзячы на немагчымасць сустрэч, да якіх мы прызвычаіліся, мы хочам з'яднацца ў малітве аб найхутчэйшым завяршэнні пандэміі каранавіруса і давяраць Марыі, нашыя манаскія супольнасці і ўсіх тых, хто даручаны нашай душпастырскай апецы. Наша сённяшняя малітоўная сустрэча складаецца з наступных частак. На пачатку мы праславім беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Багародзіцы, спяваючы гадзінкі. Затым адбудзецца святая імша у інтэнцыі ўсіх манаскіх супольнасцяў у краіне, у інтэнцыі новых пакліканняў і абласку паспяховага развіцця харызмаў нашых супольнасцяў у Беларусі. Пасля Эўхарыстыі адбудзецца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту з малітвай святога Ружанца і маёвым набажэнствам. Завершым наша малітоўнае чуванне акафістам, хвалебным спевам у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі. Жадаем усім плённага перажывання нашай сустрэчы. Пачынайце вусны наsze маці праслаўляці, пачынайце ім славы радасна спяваці. Будь нам, маці, міласердна, сталай дапамагай, барані ад спакусаў і шатана злога. Хвалім Бога ў Тройцы вечнай і Ойца і Сына, Духа роўнага ў бостве навеки неспинно. Як было пашана Пану, хай заўсёды будзе, на зямлі няхай вечна благословяць людзі. Радуйся, о Пані свету, неба володарка, та світлая, як зорка, що зійшла над ранком. Радуйся, повная ласки, ясность неземная, ратуй нас от шатана, Маті Пресвятая. Пані Тебе сам помоцны, Творца человека, обрал за Маті Слово, что жило спред веку, Слово, что весь свет створило, небо над землею, поило все живое, чистое
Помолимся. Святая Мария, валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Христа і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, узглянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам сваёй міласэрнасці, і выпрасі нам у свайго Сына даравання нашых правінаў, каб мы, хто цяпер над Тваім святым беззаганным зачаццем пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця. Няхай жа нам так учыніць Табою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Христус, які з Табою і Святым Духам жыве і валадарыць у Тройцы Святой, адзіны Бог на векі вечныя. Пане, выслухай молитву нашу и просьбы наши, нехай до Тебе дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе верных помервых прос Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічном. Amen. Будь нам, Маті милосердна, ставай да помагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога в Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного Божия на веки неспинно. Як було пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, мудрая Панна, мудрости дом Божий, які цудовно здоб'ять сім колон пригожих, Отца повності світу. Богом захована, ти вже була святою, лоне Маті Ганни, новая зорка Якова, і анюлов Пані, живих правдива Маті, сила у змаганні, грозная ти для шатанов, збила тих напасті, ти пристань християнов, горе і нещасті. Сам я є створив у Святим Духу, і над справами рук своїх я є звеличив. Пані, вислухай молитву нашу, і просьби наші, нехай до Тебе дойдуть. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе верных помервых прос Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічном. Амен. Будь нам, Маті милосердна, ставай да помагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога в Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного Божия на веки неспинно. Як було пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, трон Соломонов, арка заповіту, веселка з фарбов райських, владарка сусвіту. Ти ніби космик сіяв, Богом
sam kwitniejesz, Boża brama zamkniona, miodo plasam sono, rano, что macowała, możność wydyjona, Syn Twój święty i jedyny, Bóg prawdziwy z nieba, Ciebie stярух от гроха, нашей Мати Евы, только Тебе, Мати, Слово, Бога брал спред веку, как Ты была невинной и без плямы греху. Я живу на вышинях, по тронтам слупи облака. Пане, выслухай молитвы нашу, и просьбы наши нехай до Тебя дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала. О душе верных помервых прос Божию милосердность, нехай спочивает у спокой вечно. Amen. Будь нам, Мати, милосердна, ставай да помогай, барани от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного в Божестве, навеки неспинна. Як była пашана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, Тройце святыня, Божая святыня, святых анёлов радость, чистости каплица, Ty czyścinik szlachetny, zadudzacznych domok, cierpliwości Ty palma, u żurbie ratunek, obłasławionaja Pani, Ty земля святая, что вольности от греха, дар таемный моешь, быть сам святый город Божий, и на всходе брама, любовью светлой лаской сяешь беззаконно, як лилия помеж терня, так и моя улюбленная помеж дочок Адама. Пане, выслухай молитвы нашу, и просьбы наши нехай до Тебя дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала. О душе верных помервых прос Божию милосердность, нехай спочивають у спокої вічно. Amen. Будь нам, Мати, милосердна, ставай да помогай, барани от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройце вечной, и Отца и Сына, Духа ровного в Божестве, навеки неспинна. Як była пашана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, город у теплых, лежал зветься вона, узведена Давидом, Ты твердыня Пана, Ты при зачатии любовью Божой палым небо, ка простя вем от зла, назавжди зранцвела. О доброте
Побожна Юдита, о Маті Сина зроду, короля Давида, хлебом кормил весь Египет, Йозеф сын Рахави, Марии сын от смерти, выбавил свет целый. Святая прихожая наша Пані, і плями першородной не было в Тобі ніколи. Прославляймо, Пані, вислухай молитву нашу, і просьби наші нехай до Тебе дойдуть. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе вірних померлих през Божою милосердність нехай спочивають у спокої вічно. Амінь. Будь нам, Маті милосердна, ставай допомагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройці вічної, і Отця і Сина, Духа ровного в Бостві, на віки неспинно. Як була пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно благословять люди. Радуйся, Царь Гаваону, вірним допомога, ти кров дала і взяла, Сину Пана Бога, капусть народной долине. Человек не сгинул, богатым стався небо, славы херувимов, промнями морского сонця. Зихотите сяет, зачатая без греху, чистая святая, кветка меж терня лилея. Можно змея топчу, як месяц ясный в полні, убить темру ночи. Я учинила, как на небе усходила світло неспинно, и быть самым глицем всю землю огорнула. Пані, вислухай молитву нашу, і просьби наші нехай до Тебе дойдуть. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе вірних померлих през Божою милосердність нехай спочивають у спокої вічно. Амінь. Хай радость нам Син Твой любив ласку навертання, хай дарує нам вини, не спашли карання. Будь нам, Маті милосердна, ставай допомагай, борони от спокусов и шатана злого. Хвалим Бога у Тройці вічної, і Отця і Сина, Духа ровного в Бостві, на віки неспинно. Як була пошана Пану, хай завсюди буде, на землі нехай вічно
оборону, яди нас на сустрачу, с Богом на Сионе. Твое имя, о Мария, яколей духмяне, а Твои слуги моцно Тебе взлюбили. Ани, выслухай молитву нашу, и просьбы наши нехай до Тебе дойдут. Прославляймо Пана, Богу хвала, а душе верных помервых праз Божию милосердность нехай спочивають у спокої вічним. Аминь. Пані, прийми співгодинок, що Тобі ми взносим, з поклоном і покорой, допомоги просим, шляхом в'єдинства верним. Поможи в потребе, не покидай при смерти, дай нам быть у небе. Кветка чистая, якую не крану грех першородний, і якую не заплямив бруд учинку злого. Про своїм зачаті, о Пані, то була безсоганною. Молися до нас, до Бога Отця, бо ягоного Ти Сина народила. Молимся. Боже, Ты праз беззаганное зачатие Найсвятейшей Панны подрыхтовал своему Сыну годное пребывание в нявинном улонне, и праз заслуги будучай смерти Христа Ты заховал яе ад усялякай правины. Дозволь нам праз яе заступництва дайсці до Тебе без граху. Праз Христа, Пана нашага, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Amen.
Древней часиной вознеси молитве до Матерь Христа. Хвала Тебе, Божия Матерь, будь славская, имя Твое душа и сердце здавна была ниспослана Ты Божию ласкою, каб людям открыть володарство Христа. Не выпадково, что место для храма знайшлося на Будславской святой земле. Тут Деву Марию однойче споткали, я обещала заступницей быть. Хвала Тебе, Божия Матерь, будь лаская, имя Твое душа и сердце здавна была ниспослана Ты Божию ласкою, каб людям открыть володарство Христа. Сегодня в народе живут тыя цуды, что нам даровались Матерь Святой. Народ белорусский отуленный муте, крыжовой дороге под тремкой Твоей. Хвала Тебе, Божия Матерь, будь славская, имя Твое душа и сердце здавна была ниспослана Ты Божию ласкою, каб людям открыть володарство Христа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры в монастыре, дорогие браты и сестры у Христе, тыдзень тому, 18 мая, мы всем католицким костелам святкавалі юбілей 100годдзя з дня нараджэння вялікага папы святога Яна Паўла II, які быў вялікім ушанавальнікам найсвяцейшай Панны Марыі. Яго бязмежная любоў і сыноўі давер яскрава выразіліся ў дэвізе папскага служэння «Тотус туус» – «Цалкам Твой, Марыя». Менавіта гэты вялікі папа, звяртаючыся да кансакраваных асобаў у Мадрыдзе у далёкім 1983 годзе, сказаў знамінальныя словы, якія сёння не страцілі свайго значэння і з'яўляецца вельмі каштоўным дарам для кожнай манаскай супольнасці. Ён казаў: «Захавайце набажэнства да найсвяцейшай Панны Марыі. Ваше праслаўленне Марыі павінна захаваць форму тых першых хвілін захаплення Марыі ў вашым жыцці. Няхай яна, Маці Езуса, якая з'яўляецца для нас не толькі нашай маці, але ўзорам ахвяравання сябе Пану і яго місіі, суправаджае вас, учыніць ваш крыж салодкім і ў кожнай жыццёвай сітуацыі адорвае вас невыказнай радасцю і супакоем, якія можа даць толькі адзіны Бог». Карыстаючыся таксама нагодай, жадаю перадаць прывітанне ад імя канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, якое скіраваў да нас біскуп Александр Яшэўскі, адказны за пастырства інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостольскага жыцця пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Яго эксцэленцыя біскуп Александр
удзяляючы сваё пастырскае благаслаўленне на сённяшнюю малітоўную сустрэчу ў Буцлаве, выказвае надзею, што гэтая сустрэча, нягледзячы на тое, што яна адбываецца ў рэжыме онлайн, прычыніцца да ўзмацнення духа адзінства сярод манаскіх супольнасцяў і ўзмацнення духа ахвярнасці у службе патрабуючым, асаблівым чынам у гэты складаны час пандэміі. Біскуп Александр выказвае пажаданне, каб мы, кансекраваныя асобы Беларусі, вучыліся ў святога Яна Паўла II духу малітвы, бязмежнаму даверу Маці Божай і адважна ахвяравалі любоў Хрыста усім людзям. А на пачатку гэтай святой Еўхарыстыі вызнаем перад Богам, што мы грэшныя, каб мы годна маглі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже добры Ойче, Ты удзяліў найсвяцейшую Панну Марыю Буцлаўскай святыні, і праз яе заступніцтва спасылаеш нам незлічоныя ласкі. Учыніка пад яе матчынай абаронай. Наш народ мужна захоўваў веру, умацоўваўся надзеі, заўсёды жыў у любові. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Аполас быў у Карынце, Павел прайшоў праз горныя ваколіцы, спусціўся ў Эфес і, знайшоўшы там пэўных вучняў, сказаў ім: «Ці атрымалі вы Святога Духа, калі паверылі?» А яны адказалі яму: «Мы і не чулі, што ёсць Дух Святы». Ён спытаў: «У што ж вы хрысціліся?» Яны сказалі: «У хрост Яна». Павел сказаў: «Ян хрысціў хростам пакаяння, кажучы людзям, каб паверылі ў таго, хто ідзе пасля яго, гэта значыць у Езуса». Калі гэта пачулі, яны ахрысціліся ў імя Пана Езуса. І калі Павел усклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх. Яны гаварылі мовамі і прарочылі. А было ўсіх каля 12 чалавек. Увайшоўшы ў сінагогу, ён адважна прамаўляў, ведучы на працягу 3 месяцаў гутаркі і пераконваючы наконт Божага валадарства. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Валадарствы зямлі
спявайте Богу. Володарствуй земли, спявайте Богу. Нехай устане Бог и рассеются вороги Его, нехай ненавистники Ягоные утекают от обличия Его. Як развеивается дым, ты их развей, як топится воск перед огнем, так загинуть грешники перед обличием Божьим. Володарствуй земли, спявайте Богу. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом и триумфуют в радости. Спевайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Володарствуй земли, спявайте Богу. Отец для сиротов и судья удовов, Богу своим святым жили. Бог рихтує дом для самотних, в'язнів виводить до щастя. Володарствуй земли, спявайте Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ж ви воскресли с Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядет праворуч Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час вучні сказали Єзусу: «Вось цяпер ты гаворыш адкрыта і не кажаш ніякай прыпавесці. Цяпер мы ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб нехта пытаўся ў цябе. Таму верым, што ты выйшаў ад Бога». Езус адказаў ім: «Цяпер верыце? Вось надыходзіць гадзіна, і ўжо надышла, што вы рассеяцеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо Отец са мною. Гэта я сказаў вам, каб вы мелі ўва мне спакой. У свеце зведаеце уціск, але будзьце адважнымі. Я перамог свет». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие братья и сестры в монастыре, дорогие верники,
Святы Ян Павел II, стагоддзя з дня нараджэння, якога мы адзначаем у гэтым годзе, у сваёй дыхартацыі Віта Кансекрата так пісаў: «Марыя, першая кансекраваная, з'яўляецца для вас узорам адкрытасці на Божы дар і прыняцця ласкі праз чалавека, узорам поўнай адданасці Богу. На гэты Божы дар яна адказала паслухмянасцю веры. Штодня яна сустракалася з невымоўнай таямніцай Божага Сына, не толькі ў утоеным жыцці Езуса, калі яны з Юзафам трывалі побач з ім, але і ў вырашальныя моманты публічнай дзейнасці, асабліва на Галгофе, калі пад крыжам яна была найбольш глыбока з'яднаная з ім у пакутах і праслаўленні Бога. І шчаслівая тая, якая паверыла. Вера Марыі прайшла праз усе выпрабаванні і не знішчылася. Для кожнай кансекраванай асобы Багародзіца з Назарэта з'яўляецца настаўніцай безумоўнай вернасці і нястомнага служэння». Віта Кансекрата, 28 пункт. Якое месца займае Марыя у маім асабістым жыцці? Якое месца яна займае ў жыцці нашых супольнасцяў, манастыроў, правінцый, ордэнаў і кангрэгацый? Мы можам часта пачуць пра розныя цуды навяртання, пра аднаўленне жыцця, якое адбылося ў розных месцах, святынях, праз заступніцтва Марыі. Але ці адбываюцца такія цуды навяртання таксама ў нашых манаскіх сэрцах? Ці адбываюцца гэтыя цуды ў маім сэрцы? Станіслаў Напіркоўскі ў сваім падручніку па марыялогіі у аднясенні да марыйнай пабожнасці адрознівае дзве плыні альбо формы пабожнасці, якія называе хрыстатыпічнае і эклезіалтыпічнае шанаванне Марыі. Першая хрыстатыпічная форма пабожнасці паказвае нам Марыю у аднясенні да Хрыста, падкрэсліваючы яе адносіны з ім, таксама даючы ёй тытулы, якія мае яе сын. Перш за ўсё, Хрыстус — гэта валадар, пасрэднік, заснавальнік касцёла, а Марыя — каралева, пасрэдніца, маці касцёла. Гэтая форма марыйнай пабожнасці выяўляецца ў першую чаргу праз шанаванне самой Марыі і ў просьбах аб заступніцтве і дапамозе. Такая пабожнасць праяўляецца праз будаўніцтва святыняў у яе гонар, праз пілігрымкі, каранацыі цудоўных абразоў, іконаў, праз адпаведныя малітвы і заклікі: «Марыя, дапамажы», «Марыя, выратуй і заступіся», «Марыя, выпрасі ласку». Калі прыглядзімся сённяшняй праграме Дня засяроджанасці, то яна менавіта створана ў духу хрыстатыпічнай пабожнасці. Гадзінкі аб безаганнай зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, будзе яшчэ ружанец і мавоёвае набажэнства, таксама акафіст. У адрозненні ад хрыстатыпічнай, эклезіалтыпічная форма пабожнасці значна больш патрабавальная. У ёй мы разглядаем Марыю як першую хрысціянку, гэта значыць, як узор, які павінен наследаваць касцёл і паасобныя хрысціяне. Для гэтай формы пабожнасці істотныя два элементы — сузірання і наследаванне. Мы глядзім на Марыю як на ўзор для касцёла і кожнага хрысціяніна, і словам Бога і славім Бога за вялікія справы, якія Ён здзейсніў для яе, у ёй і у ёй для нас, захапляючыся прыгажосцю гэтай жывой іконы духа і наследуючы яе па меры нашых сіл. Марыя вучыць нас, як будаваць нашы адносіны з Богам і бліжнім. Абедзве гэтыя формы важныя, і абедзве павінны складаць гарманічную цэласнасць у жыцці хрысціяніна. Але сёння я хацеў бы, каб мы з вамі ў гэтых разважаннях
паглядзелі на нашу марыйную пабожнасць у перспектыве гэтай апошняй формы. Прыглядаючыся, чаму вучыць нас перш за ўсё Марыя, якую папа Павел VI у сваёй адгартацыі Маріяліс Культус назваў настаўніцай пабожнасці. Падчас звеставання анёл Габрыэль называе Марыю кехаритомена. Гэта значыць той, якая адораная ласкай, з выразнай спасылкай на суверэннае і свабоднае дзеянне ласкі. Марыя была абраная праз асаблівую любоў Бога да яе. Яна цалкам належыць Богу і жыве для Бога, таму што перш за ўсё яе абраў Бог для уцелаўлення. Таму Марыя нагадвае нам, кансакраваным асобам, што ласка паклікання – гэта прывілей, якога мы не заслужылі. Гэта Бог спачатку нас полюбіў, бескарыслівай любоўю, якая павінна абуджаць у нас удзячнасць. Марыя таксама паказвае нам, як гэтая Божая ласка павінна быць прынята. Дзеяннем ласкі была яе згода, яе свабодны выбар, выражаны словам «фіат», дзякуючы якому яе святасць развівалася на працягу ўсяго жыцця. Марыя ніколі не стварала перашкод для гэтага росту. Яна заўсёды была паслухмяна натхненню ласкі і прымала волю Бога. Марыя заўсёды супрацоўнічала з Богам. Сваім прыкладам яна вучыць нас не марнаваць атрыманых ласкаў, але шчыра адказаць на Божы дар і дазволіць Святому Духу натхняць, весці і кіраваць намі. Наступным пунктам нашага аднясення да Марыі гэта яе служэнне таямніцы адкуплення. Бог стаў чалавекам, каб мы маглі дасягнуць збаўлення і вечнага жыцця. Марыя аддала ўсё сваё жыццё для служэння збаўленню. Ян Павел II называе яе місію збаўчым служэннем. Марыя асаблівым чынам супрацоўнічала з дзейнасцю збаўцы. І паколькі справа збаўлення людзей з'яўляецца самай важнай і на самой справе адзінай справай Хрыста, гэтая справа павінна быць і самай важнай справай для мяне. Для мяне асабіста і для маёй манаскай супольнасці. Такім чынам, гледзячы сёння на Марыю як узор, прапаную задаць сабе пытанне: ці я здольны, як яна, цалкам прысвяціць сябе справе яе сына? Ці я ўсяго сябе прысвячаю справе збаўлення людзей? Ці адданасць справе збаўлення з'яўляецца цэнтрам майго асабістага жыцця, маёй супольнасці? У адгартацыі Маріяліс Культус папа Павел VI называе Марыю паннай, якая слухае. Марыя est virgo audiens. Яна з верай прыняла Божае Слова. З верай, якая для яе з'яўляецца умовай і шляхам да таго, каб стаць Багародзіцай. Бо, як трапна пісаў святы Аўгустын, найсвяцейшая панна Марыя веруючы нарадзіла Езуса, якога веруючы зачала. Гэты тэкст адгартацыі нагадвае нам пра галоўную ісціну, што асновай велічы Марыі з'яўляецца слуханне Божага голасу з верай прыняцця закліку Пана і перш за ўсё канкрэтны адказ, які яна дала Богу сваім жыццём. Вельмі ёмка выказваюць гэтую праўду словы святой Альжбеты: «І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказана ёй Панам». Таму, гледзячы на Марыю, мы павінны перш за ўсё прасіць Бога аб вочы веры і пастаяннай адкрытасці на натхненні Святога Духа. Асабліва гэта патрэбна настаяцелям па асобным супольнасцяў, каб для сваіх братоў і сясцёр быць добрымі кіраўнікамі і добра магчы адчытаць Божы голас, скіраваны да нашых супольнасцяў, каб мы маглі даць адпаведны адказ на Божыя заклікі.
Як адкрываць гэты Божы голас? Сёння гэта перазусім навука Касцёла і знакі часу. Папа Францішак перасцерагае нас ад успрыняцця паклікання к працы, як чыноўніцтва. З гэтага памылковага усведамлення нараджаецца сум і расчараванне. Лекам ад гэтай хваробы з'яўляецца блізкасць, блізкасць да Бога, блізкасць да свайго народу, да патрабуючых. На гэтай зямлі, дзе Бог праявіў сябе як Бог міласэрнасці, святар не можа не быць міласэрным, асабліва ў канфесіянале. Калі не можаце знайсці рашэнне праблемы, суцешце. Дайце верніку адчуць айцоўскую любоў Бога. Канфесіянал не кабінет псіхіятра. У ім павінна праяўляцца Божая міласэрнасць. Святарскае служэнне і кансакраванае жыццё – гэта жыццё маці і айцоў, жыццё міласэрнасці. Калі будзеце так жыць, будзеце мець цудоўную смешку і вочы, поўныя шчаслівай бляску. Гэтыя словы папа Францішак выказаў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі духавенства і кансакраваных асобаў у Каўнасе 23 верасня 2018 году. Памятаем таксама, як пантыфікат заклікаў нас быць вернымі харызматам сваіх заснавальнікаў, што прычыніцца да ззяння прыгажосці і святасці кансакраванага жыцця ў Касцёле. Варта таксама прыпомніць сабе тыя знакі часу, якія мы для сябе акрэслілі ў межах агульнабеларускага дня кансакраванага жыцця, які 10 лютага адзначылі ў Гродні. Quo vadis persona consecrata? Куды ідзеш, кансакраваная асоба? Таксама у адгартацыі Маріаліс Культус папа Павел VI называе Марыю паннай, якая моліцца. Марыя est Virgo orans. Паказваючы на 3 падзеі ў яе жыцці, спеў гімна Магніфікат, яе заступніцтва ў Кані Галілейскай і яе прысутнасць у малітве Касцёла ў вячэрніку, у чаканні дару Духа Святога, дару Пятидесятніцы. Хоць Марыя прыкладам малітоўнага жыцця з'яўляецца ўзорам для кожнага хрысціяніна, то ўсё ж такі яна павінна быць асаблівым узорам для кансакраваных асобаў. Таму што малітва павінна стаць нашай спецыяльнасцю. Калі мы не спецыялісты ў малітве, наша пакліканне губляе свой уласцівы сэнс. 3 эпізоды з жыцця Марыі, згаданыя Паўлам VI, гэта падказка, якія месцы малітва павінна займаць у нашым манаскім жыцці. Божае служэнне павінна перадусім быць гімнам хвалы Богу, словам і жыццём за вялікія справы, якія ён няспынна здзяйсняе. Па-другое, па прыкладу Марыі мы павінны ўключыць у сваю малітву людзей, якія маюць патрэбу, асабліва асяроддзе, у якім мы жывем, каб нашы сёстры і браты маглі здзяйсняць свае паўсядзённыя патрэбы, асабліва, каб у Езусе, як апосталы ў Кане, яны адкрылі месію збаўцу. Па-трэцяе, ідучы па прыкладзе Марыі, мы ўвесь час просім аб дары Святога Духа для сябе і для ўсяго Касцёла, каб, дзякуючы яму, мы маглі быць надзелены сілай з неба і каб мелі мужнасць і сілы ў абвяшчэнні Евангелля па ўсім свеце. Далей, звяртаючыся да прыгожага параўнання святога Льва Вялікага, Павел VI паказвае Марыю як узор нараджэння. Марыя est Virgo pariens. Пачатак жыцця, якое Хрыстус узяў ва ўлонні дзевы, ён змясціў у хрысцільнай крыніцы. Даў вадзе тое, што даў маці, бо сіла усемагутнага і моц Духа Святога учыніла, што Марыя нарадзіла Збавіцеля. І гэтая моц здзяйсняе, што вада нараджае верніка.
І так як Марыя нарадзіла Хрыста, галаву Касцёла, так Касцёл праз прапаведванне і хрост нараджае сваіх дзяцей, гэта значыць хрысціян. І мы, як кансекраваныя асобы, па-асабліваму закліканы да гэтага нараджэння новых хрысціян. Гэта мы павінны нараджаць Божае жыццё ў душах. Гэтае заданне называецца духоўным бацькоўствам альбо мацярынствам. Гэтае заданне патрабуе ад нас апостальскай дынамічнасці і захаплення. Прыкладам для нас могуць быць таксама нашы заснавальнікі, якія гарэлі апостальскай стараннасцю. Вельмі важным элементам плённасці нашай апостальскай працы з'яўляецца атмасфера братэрства, якая павінна панаваць у супольнасцях. Дух узаемнага супрацоўніцтва, як у рамах адной кангрэгацыі, так і ў супрацоўніцтве паміж нашымі манаскімі супольнасцямі, можа стаць такім ветрам, які дзьме ў ветразі новай евангелізацыі. Таму надалей давайце спытаем сябе, ці мы дастаткова нараджаем Божае жыццё ў душах? Ці не маглі б мы зрабіць штосьці большае, каб здзяйсняць гэтае звышнатуральнае нараджэнне? Апошнім зорам, якім хачу сёння скарыстацца з адгархацыі папы Паўла VI, гэта Марыя Панна Ахвяруючая, Марыя est Virgo Offerens. Хрыстус здзейсніў збаўленне праз ахвяру і пакуты. На гэтым шляху Марыя ніколі не кінула яго, стаўшы узорам вернасці, любові і трываласці аж да крыжа. У нашым манаскім жыцці дух ахвярнасці павінен знайсці прывілеяванае месца. Мы можам навучыцца ад Марыі, як заставацца верным Хрысту, калі ён памірае. Структура ахвяры паводле Святога Пісання складаецца з 4 элементаў. У аснове кожнай ахвяры ляжыць Божы заклік. У ім Бог чакае ад нас чагосьці, што для нас вельмі каштоўнае, і чаго ахвяравання будзе нам каштаваць. Другі этап – гэта так званая ахвяра сэрца. Гэта значыць унутраная барацьба чалавека і унутраны адказ на Божы заклік. Трэці этап – гэта знешні акт. Знешні хвят ахвяры – гэта значыць выкананне задуманага, намечанага ўчынку. Плёнам ахвяры з'яўляецца 4-й этап – паяднанне з Богам. Мы бачым гэтыя элементы у прататыпе ўсіх ахвяраў, якой з'яўляецца ахвяра Абрагама, і асабліва гэтыя элементы ўвасабляюцца ў ахвяры Хрыста. Падобным чынам здзяйсняецца працэс складання меншых ці большых ахвяраў у нашым асабістым жыцці. Кожны дзень Бог патрабуе ад нас выбару, які можа нам шмат каштаваць. Самым складаным элементам, які ў выпадку з Езусам у аліўным садзе, з'яўляецца ахвяра сэрца. Аднак, калі ахвяра складзена, наступае працэс паяднання з Богам. Нездарма вялікія святыя наўпрост прасілі пакут альбо ахвяраў, якія яны маглі ахвяраваць для Бога. Яны разумелі, што чалавек больш за ўсё сталее і набліжаецца да Бога менавіта на шляху ахвяры. Кіруючы наш позірк на беззаганную Панну Марыю як на самы дасканалы прыклад чалавека, адкрытага на Божае пакліканне, адкрытага на другога чалавека, які цалкам прысвяціў сябе справе Езуса яго валадарству. Хочам прасіць Марыю, нашу маці, навучыць нас жыць, як яна, навучыць нас пакоры, паслухмянасці, гатоўнасці і адкрытасці Святому Духу. Просім, каб Марыя фарміравала ў нас твар свайго Сына. Маці Божа Буцлаўская, наша Пані і Каралева, маліся за нас. Амен.
Праз заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі Буцлаўскай взнесем до наша Айца ў небе покорные просьбы. Молимся за увесь Костёл, об едности христиан Тебе просим. Молимся за все ордены и монашеские супольности в нашей краине, об верности харизматам и святости життя Тебе просим. Молимся об новых покликаннях з наших земляў, каб юнаки и дзяўчаты з адвагай ахвяравалі свое жыццё Езусу Христу в паслузе в Костёле. Тебе просим. Просим за все ахвяры коронавируса, об хуткім вяртанні до здоровья. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех померлых у выніку коронавируса, каб ахвяраваныя адпусты, якія складае Костёл, дапамаглі ім дасягнуць радасці неба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За всіх медикаў, об вытрываласці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб Марыя вучыла нас, як дапамагаць бліжнім атрымліваць збаўленне. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марыі умели своим жыццём удзельнічаць у Твоих прадвечным плане збаўлення. Праз Христа Пана нашага. Амен. Мария, Беларуси опекунка. Мария, молися за наш край. А Мария, не шукаем порятунка. Своему народу счастье и згоду Апостольская Мати, о Мати, прими свои детей и святыни, Беларуси дорогие, своей опекой маченой согрей. Мы Богу любим щиро и отдано, цудовний и святий образ. О, Марія, на руках тримаєш Пана, і молиш ти Його за грешних нас. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай, Пане Бог, прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення ім'я Своєго, А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, який он Тебе приносит. Каб праз заступніцтва Найсвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. і з Духом Твоїм. У гору серця Узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойча, всемагутны вечны Божа, заўсёды і ўсюды складалі падзяку і аддавалі Табе належную хвалу, ушаноўваючы Найсвяцейшую Панну Марыю. Яна безаганным сэрцам, прымаючы Твоё Слова
зачала яго ў дзявочым улонні, і як маці клапацілася пра пачатак касцёла, нараджаючы яго заснавальніка. Яна, прымаючы пад крыжам запавет Божай любові, прыняла ўсіх людзей за сваіх дзяцей, народжаных праз смерць Хрыста да вечнага жыцця. Яна, калі апосталы чакалі абяцанага табою Духа Святога, далучыла свае просьбы да малітваў вучняў Хрыстовых і з'явіла ўзор касцёла ў малітве. Узнесеная да нябеснай хвалы, яна мацярынскай любоўю атуляе пілігрымуючы касцёл і ў дабрыні сваёй ахоўвае яго на шляху да вечнай айчыны, пакуль не прыйдзе дзень хвалы Пана. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы: Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твою. Осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Увяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, зазнаем Твое у воскресенні і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэту жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Янам Паўлам II і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу.
Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашае паяднання прынясе ўсяму свету супакой збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет всялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, кі жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай будзе заўсёды з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, pодари нас упокоєм. Вось Христус, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной, прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной. Нехай все скликают и славить Яго Иерусалиме, Иерусалим святый город, и он спошле покарание за справ сынов твоих, и снова змилуется над потомством справедливых. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной, прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной. Прославляй Пана годно и хвали Короля веков, как письмо отбудовал Твой шатер радости, как устешил Твоих полонных и взлюбил усих несчастных. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Ягоной. Прославлю моего Бога, Створителя и Пана неба, и тешиться буду, звеличу Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарце, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, и с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Ангел Пана был посланный до Марии, и наполнила Панну ласка, слухая бранница Христа. Ты почнешь и народишь сына, ты новый рай, новая земля святая,
бо свет отживил Тебе. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Гляну, Панна, Тебе с любовью, я не в Тебе дал слово, надыходить вось соправдный Бог. У Твоим лоне приметила нового Адама, народжений от Отця, народжений в часе. Бог человек, світочі життя, той, хто світ створив. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля. Веселитесь со мной, бранницы Пана, бо мое сердце стало святыней Бога. Пан схилився над своей служанкой, и мое лоне учинил он брамой неба. Стал человеком один и Сын Бога, Иисус, найпригожейшийся род людских сынов. О, Панна святая, початая без греху, Мария, брама неба, полная покоры, Матерь Эммануэля.
Panie Jezu, utojony w Najświętейшym Sakramencie. Сёння мы збираемся перед Тобою не так, як звичайно. Більшість з нас духовно долучається з допомогою сродків комунікації. Іншая клянчить перед Твоим обличчям. Однак усе мы яднаемся у одной веры и треваем в супольной молитве. Нас объединовывает Твоя Матерь, обранница Святого Духа, Буславская Панна, опекунка Беларуси. Разом з ёю у вечернику, яким сьогодні становиться для нас національний санктуарій, ми чекаємо спаслання Духа Святого. У складаний час пандемії коронавірусу ми просимо Його дару для всього народу, для всього Костьола, для кожної сім'ї і монастирської супольності. Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Боже, Дух Святый пройдел, из небесов нам спошли, Ты светла своего струмянь, veni Sancte Spiritus, добрых Отчев Богих, дался даров многих, и светла всех сердцев, veni Sancte Spiritus, Утешитель поспешил, наимилейший гость душу, прохлада стомленных, veni Sancte Spiritus, odpoczynek pracy, dzień u dzień горячо, почесу утешение, veni Sancte Spiritus, світло щасливое, в сердце вникливое, лаской верных наполняй, veni Sancte Spiritus, без Твоего натхнения не усталить створения, кожной небес пьются, veni Sancte Spiritus, что трудная обмань, что засохла оживи, что
а Сутяшитель Дух Святы, якого Отец пошле у ім'я Моё, навучить вас усяму і нагадає вам про все, що я казав вам. Прийди, Духу Святы, і удзялі нам дар мудрасці. Яна патрэбная нам асабліва ў цяперашні час, поўны бязладу, што ахоплівае нашыя думкі і перашкаджае сэрцу любіць. Няхай нас асвятліць мудрасць Духа Святога, каб мы глядзелі на рэчаіснасць вачыма Бога і ўсё бачылі ў перспектыве вечнасці, каб мы зважалі на крыж, смерць і крохкасць нашага жыцця, а таксама з любоўю іх прымалі. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, о вере звучи нас. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, а доходжу і прийду до вас. Прийди, Духу Святы, і удзялі нам дар розуму. Цяпер мы адчуваем страх за свой лёс, за здароўе, адносіны, матэрыяльны дабрабыт. Мы баімся выйсці на вуліцу, падаць руку суседу, адварочваемся ад тых, каго лічым заразнымі вірусам. Нам патрэбны дар розуму, які натхніць нас разважлівасцю, што дазваляе мудра ўзаемадзейнічаць з навакольным светам у тых абставінах, якіх даў нам лёс. Езу, зрабі нас людзьмі разумнымі, якія не закрываюцца ад патрэбаў іншых. Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Tui amoris
accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Лепш для вас, каб я адышоў, бо калі я не адыду, суцяшыцель не прыйдзе да вас, а калі адыду, пашлю яго да вас. Прыйдзі Духу Святы і ўдзялі нам дар рады. Без яго моцы мы не ў стане будзем прыняць паўнату ласкаў, якімі Бог штодзённа нас адорвае. Няхай дар рады адсуне ўсе нашыя сумненні і духоўныя супярэчнасці. Няхай зробіць нас здольнымі прымаць правільныя рашэнні, адкрываць захапленне і радасць жыцця. Spiritus Iesu Christe, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Iesu Christe, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Iesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Калі ж прыйдзе Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Прыйдзі Духу Святы і ўдзялі нам дар пабожнасці. Крыніца пабожнасці заключаецца ва ўсведамленні таго, што мы дзеці Божыя. Гэта праўда, ад якой немагчыма ўцячы. Яна робіць нас здольнымі ўспрымаць Бога як Айца, адносіцца да Яго чула і па-сыноўску. Гэта выражаецца ў нашай малітве, а таксама ў тым, як мы ставімся да людзей. Няхай сыдзе на нас дар пабожнасці, каб мы не гублялі веру і давер, а рупліваю малітваю атулялі ўсіх людзей. Калі прыйдзе суцяшыцель, якога я пашлю вам ад Айца,
Дух правды, які ад Айца паходзіць. Ён будзе сведчыць пра мяне. Але і вы сведчыце, бо вы ад пачатку са мною. Я сказаў вам гэта, каб вы не зняверыліся. Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар мужнасці. Гэта нашая надзея. З-за каранавірусу мы перажываем сітуацыю, пры якой нам пагражае разлука, самотнасць, ізаляцыя, хвароба і нават смерць. Мужнасць – гэта дар, які дапаможа нам чэрпаць сілу і адвагу для пераадолення цяжкасцяў, якія ўпісаны ў кнігу нашага жыцця. Гэты дар дапаможа нам быць сведкамі Бога ў нашай штодзённасці. Супокой, вам супокой, как зник ваш страх, вам супокой. Возьмите от Духа Святого, возьмите от Духа Святого, и Он поведет с моцой вас. Супокой, вам супокой, как взник ваш страх, вам супокой. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, и Он поведет с моцой вас. Прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Прыйдзі, Духу Святы, і ўдзялі нам дар умеласці. Мы просім дару умення здабываць веды пра сябе, пра людзей і пра свет. Натхні нас умеласцю адрозніваць дабро ад зла, здольнасці ад заганаў, уменнем глядзець у глыб сэрца. Адары нас супакоем, уласцівым чалавеку, які прысвячае сваё жыццё Богу. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus
Jezus wdychnął i skazał: Przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczone. Na kim покинете, na tym zastanuться. Прийти Духу Святый и удели нам дар боязі Божай. Боязь Божая – гэта цудоўны дар чулых і глыбокіх асабістых адносінаў з Богам. Пане, адары нас ласкаю быць цалкам для Цябе і ў поўнай самаадданасці Табе, вызваліўшыся ад зямных прывязанасцяў і ўсіх залежнасцяў. Дапамажы нам з адказнасцю прымаць выклікі жыцця і клапаціцца пра святасць сваю ўласную і іншых людзей. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполняй, вылечи с крохой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты пройди и любовью наполняй, вылечи с крохой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. Про заступництва Najświętejszej Panny Maryi uzniesiemy цяпер nasze prośby об дарах Духа Świętego, a tak samo we wszystkich tych intencjach, z jakimi my сёння, jak pielgrzymy, przychodzimy Budzławski wieczernik, razem molячи się świętym różańcem. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру Духа Святого, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, odpuszczenie grzechów, воскрешение тела, życie wieczne. Amen. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci imię Twoje, przyjdź wладарstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба наша, штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою,
благословленная Ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Jak była sprzed wieku, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амин. Радостная таямница Святого Różańca. Таямница pierwsza. Звестование Найсвятейшей Панне Марии. Згадзіўшыся на мацярынства, Марыя вучыць нас прымаць дары, якія могуць быць звязаныя з цярпеннем і болем. Маці збаўцы і маці збаўленых стала маладая, простая, нясмелая дзяўчына, якая нават не прадчувала велічы той хвалы і таго болю, якія яе чакалі. Маці Хрыста, дапамажы нам з удзячнасцю прымаць працу і цярпенне, прыгажосць і дабро, а таксама верыць, што нашае жыццё – дар любячага Бога, а не прадвызначэнне лёсу або пакаранне за грахі. У гэтай таямніцы молімся аб хутчэйшым завяршэнні пандэміі ва ўсім свеце и в нашей Батьківщині. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, budź wola Twoja jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амин. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Jak była sprzed wieku, теперь zawsiody i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierwszorodna zaczata, Молись за нас, кто у Тебя по ратунку шукаем.
O mój Jezu, probacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ogniu piekielnego, prowadzi się duszy do nieba i dopomaży osobliwa tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica druga. Odwiedziny Pannej Maryi Świętej Elżbiety. Maryja uczyć nas nieść dopomogę z oddanością, bez szumu i takim czynem świadczyć pro Jezusa. Gdzie słowy pro Boga już niczego nie znaczyć i On może przemawiać już tylko naszym życiem, tam nasza człowieczność powinna zaświadczyć pro Jego bóstwo. Беззаганная Маці, учыні, каб разам з намі Бог уваходзіў у жыццё людзей, якіх мы сустракаем. У гэтай таямніцы молімся за лекараў і ўвесь медперсанал, а таксама за іншыя дзяржаўныя установы, якія падчас пандэміі каранавіруса ахвярна служаць патрабуючым і хворым. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza, codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczamy winowatym naszym, i nie uwodź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Tymi женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była sprzed wieku, теперь и zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego zaczatая, Молись за нас, кто у Тебя поратунку шукає. o mój Jezu, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Tajemnica trzecia. Narodzenie Jezusa Chrysta. Бог стаў чалавекам і пасяліўся сярод нас. З гэтага моманту бездапаможнасць і кволасць
з'яўляюцца ўжо праявамі не згубнай слабасці, а збаўчай моцы. Маці Збаўцы, дапамажы нам прымаць недасканаласць і безабароннасць па прыкладзе Езуса ў ясельках. У гэтай таямніцы молімся за ўсіх хворых і пакутуючых, асаблівым чынам за хворых на COVID-19, каб у сваіх цярпеннях далучыліся асаблівым чынам да цярпення ў Хрыста і ў ім знаходзілі сілу і надзею. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była sprzed wieku, teraz i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierwszorodna zaczata, módl się za nas, kto u Ciebie paratunku szukaje. O mój Jezu, Prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź się duszy na niebo i dopomaży osobliwie tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica czwarta. Ахвяраванне Езуса ў святыні. Марыя прынесла ў ахвяру самае каштоўнае – шчасце, любоў, поспех. Яна вучыць нас чакаць з вераю, што нашыя рукі і сэрцы не застануцца пустыя. Маці ласкі Божай, дапамажы нам усвядоміць, што толькі тое, што мы аддаем, можа стаць нашай уласнасцю. Калі мы хочам захаваць сваё жыццё, то павінны ахвяраваць яго Богу, каб Ён дзейнічаў у ім штодня. У гэтай таямніцы молімся за памерлых ад пандэміі, каб яны з мёртвых паўсталі да новага жыцця
i na zаўсёды пребывали разом с Христом у владарстве небесном. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matka Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, teraz i zawsiody, i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodna zaczęta, módl się za nas, kto u Ciebie paratunku szukaje. O mój Jezu, prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi się duszy do nieba i dopomaży osobliwa tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica 5. Jezusa знаходять у Єрусалимській святині. У житті ми часто блукаємо і падаємо. З розпачу і розчаруванням чогось шукаємо. А Єсус показує, що все має свій початок і свій кінець у домі Отця. Маті Костьола, навчи нас знаходити Бога і приймати Його дари навіть тоді, коли яны цяжкія і незразумелыя. У гэтай таямніцы молімся за ўсіх, хто з-за пандэміі жыве ў страху і няпэўнасці ў заўтрашнім дні, каб добры і міласэрны Бог меў усіх нас, нашыя супольнасці, тых, хто даручаны нашай душпастырскай апецы і блізкі нашаму сэрцу, пад сваёй абаронай. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym, i nie uwodź nas u spokusu, ale zbaw nas od złego.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Bożej, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Bożej, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była z prawieku, теперь и zawсёdy, i na wieki wieczne. Amen. O Maryja, bez grzechu pierworodnego zaczęta, módl się za nas, to u Ciebie poratunku szukaję. O mój Jezu, prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ogniu piekielnego, prowadź się duszy na nieba i dopomaży osobliwa tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Христа.
невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рада, молися за нас. Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, молися за нас. Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалогодная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Рожа мисточная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домя, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Протулах грешных, молися за нас. Сотешальница засмученных, молися за нас. Спомога християнам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровознавцев, молися за нас. Королева паннов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева роженца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися
Молися за нас. Baranko Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy świata, daruj nam, Panie. Baranko Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranko Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Молися за нас, Святая Богородица. Kab stali się my godnymi obiecaniom Chrystovym. Молимся. Просим Тебе, Пanie Boże, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Молитва святого Отца Папы Францишка. О Мария, Ty zawsiody zjajesz na naszym szlachu jak znak zbawienia i nadziei. Доверяем Тебе оздоровление хворых, яка ля подножа крыжа была злучана з терпением Иисуса, трываючы моцна ў веры. Ты збавление римского народа, ведаешь, что нам потреба, и мы упевнены, что Ты поклопотишься об тым, каб радость и свята, так як у Кане Галілейской, могли вернуться после гэтага часу выпрабавання. Дапамажы нам, Маці Божай любові, каб мы выконвалі волю Айца і рабілі тое, што скажа нам Езус, які ўзяў на сябе наше цярпенне і наш боль, каб прывесці нас праз крыж да радасці воскресення. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Święty Boże, święty mocny, święty niezmierny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy barani nas Boże. Od raptownej i niespodziewanej śmierci ścieraży nas Boże. My grzeszne jak Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże.
zaszczerался, tracić moc staroje prawo, Bożo nowy zapowiedź, что нам rozum nie tłumaczyć, światło wiery przyniesie, Bogu wieczna Trójca, прославление и хвала, и Ojcu и Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, что от ich pochodzić, Dawco wiecznego światła. Amen. Молимся. Panie Boże, my z wierą wyznają, что Jezus Chrystus, jaki narodził się dla nas Dziewy Maryi i był zamuczony na krzyży, присутничał w Najświętejszym sakramencie, dozwól nam czerpać z tej Bożej krynicy plody wieczna zbawienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen.
Князь Анёлов был послан из неба сказать Богородице радуйся, убачивши, як ты, Пане, принял тело от яе, коли еще не стих бестелесных ук ягоных словов, и он сумеўся и ускликнул: Радуйся, Дева Мати, радуйся, бо дякуючи тобі радость зая, радуйся, бо простя грехи не проклял, радуйся, узнятие спадения Адама, радуйся, вызволение Евы от слеза, радуйся, недосяжная вышиня думок людских, радуйся, глубиня непроникаемого для анёла, радуйся, высоту дара, радуйся, но збитка того, кто носит усё, радуйся, зорка праз якую сонце засяло, радуйся, у лоне Божого утеловления, радуйся, бо праз тебе обновляется все створение, радуйся, бо праз тебе поклоняемся Творцу, радуйся, Дева Мати, ведаючи свое чистое девотство, святая смело отказывая Гавриэлю, дивными и тяжкими да восприняться для души моей сдаются словы Твои. Что Ты это кажешь мне про народжение без семя зачатого и кличешь Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Хочучи спознать непознавальное, Дева сказала Анёлу: скажи мне, як може сын народиться с девы? А твой отказ со страхом ускликнул: радуйся, удельница таямницы правиду Божия, радуйся, вера в то, что застается таямным, радуйся, початок цудов Христовых, радуйся, исполнение навучания Ягона, радуйся, лестница небесная, по якой Бог сошел, радуйся, мост, який веде людей до неба, радуйся, подвиг отголосных анёлов, радуйся, плач перемуженных бесов, радуйся, бо Ты в невыказный способ народишь светло, радуйся, бо Ты не объявила таямницы никому, радуйся, вышедшая за мудрость всех ученых, радуйся,
заранка, что осветляет разумы верных. Радуйся, Дева Мати. Сила Всевышнего тянила тады безвинную, и яна зачала. И он явил доброплодное улоннее, быть сомниву родливую для усих, что жадают жать збавление и кличуть Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Маючи во улонні своим Бога, дева спешно поспешила до Альжбеты. Сын во улонні яе, почувши привітання, устешився и узварухнувся, быццам хотел уславить Богородицу песней. Радуйся, Галинка неувядального куста, радуйся, набыток несмяротного плоду. Радуйся, бо ты взрастила человеколюбного земляроба. Радуйся, бо ты народила садовника життя нашого. Радуйся, Нива, что приносит богатый плод ласка. Радуйся, стол полный богатя спогады. Радуйся, бо про себе рай знал зацветает. Радуйся, бо ты рихтуешь упокоение душа. Радуйся, духмяный по молитве. Радуйся, очищение всего святу. Радуйся, Божия спогодливость до людей. Радуйся, отвага нас смиренных звертаться до Бога. Радуйся, Дева Мати. Праведный Юзеф, сумеюся, глядячи на тебе безвинная, и спокусившися усомнился у твоим деводстве. Коли ж ён доведаўся, что это сталося праз Духа Святого, ускликнул Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пастухи почули голосы анёлов, якія славили прыйсце Христа у теле, і побегли до яго, як до пастыра. Убачивши, як ён быццам беззаганне ягнё спачываў на руках Марыі, у славе яе клічучы. Радуйся, Маті ягняті і пастыра, радуйся, двор статку духовных овечек. Радуйся, ты, что прогоняешь намочных зверов. Радуйся, ключ от райской брамы. Радуйся, бо в тебе все небесное тешится земля. Радуйся, бо тебе земля и небо разомчают. Радуйся, незамолкальный голос апостола. Радуйся,
непереможная отвага мучеников. Радуйся, непохитная основа веры. Радуйся, светлое объявление ласки. Радуйся, бо про себе пекло опустела. Радуйся, бо дякуючи Тобі ми опранулися в слово. Радуйся, Дева Мати. Мудрецы взглядели зорко, что вела до Бога, и пошли за Ёю. Зянеевицем ліхтар освітлила їм шлях до могутного владара. І яни, знайшовши недосяжного, ускликнули Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сини хальдейські убачили на руках Дєви, того, хто рукою своєю людей створив, і зрозуміли, що ён володар, хоч і прийняв вигляд слуги. Яни поспішили ушанувати його дарами і ускликнули благословленой. Радуйся, Мати незаходной зорки, радуйся, світанок таємного дня, радуйся, бо ти потушила огонь вогни, радуйся, просвітлення посвячених у таємницю Троїці. Радуйся, бо ты человека ненавистника позбавила моці. Радуйся, бо ты объявила нам Пана Христа, человека любца. Радуйся, бо ты выбавила нас от идола служения. Радуйся, бо ти рятуєш нас твані нечистих справ. Радуйся, бо ти погасила поклоняние огню. Радуйся, визволення от полымя грешных думок. Радуйся, наставниця і приклад чистини для верних. Радуйся, радость усіх народів. Радуйся, Дева Мати. Мудрецы вернулись в Вавилон богоносными вестонами, исполняючи пророцтво Твое, проповедовали усім Тебе, як Христа. Яны покинули бездумного Ирода, як пустослова, что не умел спевать. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ты, Збавителю, просветлил Египет светлом правды и развеял темру подману. Идолы ягоные не в змозе устоять перед Твоею силою упали, а люди, выбавлены от них, уславили Богородицу. Радуйся, поправление людей, радуйся, упадок бесов,
что ты перемогла силу маны. Радуйся, бо ты выкрыла подманы, дала поклонство. Радуйся, море, что потопило духовного фараона. Радуйся, скала, з якої тече вода для тих, що жадають життя. Радуйся, вогняний слух, що освітляє шлях для тих, хто в темряві. Радуйся, покрива світу больш широкая за небо. Радуйся, ежа, что замянила ману. Радуйся, служка святой радости. Радуйся, обетованная земля. Радуйся, криниця, з якої текуть мед і молоко. Радуйся, Дева Мати. Да Сімеона, якому настав час систи з гэтага зманлівага свету, принесли тебе, як дитятка. Але ён познаў у табе досконалого Бога, и, дивячися з твоей невыказной мудрости, ускликнул: Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Творца з'явився і показав нам створенням новий твор. Ён вийшов з улоння Девы, заховавши яе непорушною. Каб мы, бачачи гэты цуд, уславили яе. Радуйся, кветка нетлянности, радуйся, вянец устриманости. Радуйся, светлый в образу воскресения. Радуйся, приклад життя ангельского. Радуйся, древо солодкоплодное, з якого вірний кормятся. Радуйся, куст у тіні листів, якого многие знаходять припинок. Радуйся, бо ти народила проводника тих, що зблудили. Радуйся, бо ти носила в лоні откупителя полонных. Радуйся, умилостивление праведного судьи. Радуйся, пробачение многих грешников. Радуйся, вопрос казня верных. Радуйся, любовь, что всякое жадание перевзыходит. Радуйся, Дева Мати. Бачачи дивосное наречение, отдалимся от свету и перенесемся думкою на небо. Вось найвышейший Бог з'явився на землі, як чоловік, каб узнять до небесной вышини ты, что кличуть Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
умяшчальное слово было полностью присутное на земли, не покинувши неба. Бог это было не перемещение, али Божая спогада, что народилась от Девы, якая народила Бога, и почула такое усхваление. Радуйся, умяшчальна неумяшчального Бога. Радуйся, брама святой таямницы. Радуйся, збентежаность неверных. Радуйся, несомненная слава верных. Радуйся, святая колесница того, кто сидит на херувимах. Радуйся, славное селище того, кто спочивает на серафимах. Радуйся, бо ты з'єднала супротивление. Радуйся, бо ты сполучила девотство и материнство. Радуйся, бо праз тебе наш грех был откуплен. Радуйся, бо праз тебе рай был отчинен. Радуйся, ключ Христового владарства. Радуйся, надея вечных доброт. Радуйся, Дева Матерь. Усехвальная Матерь, что народила Слово Святейшее за всех святых, прими гэтые наши молитвы, выбав от всяких бедов и вызволи от будущих муков. Тых, что пьют Тебе, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Поважаныя браты і сёстры у манастве, дарагія браты і сёстры ў Хрысце, напрыканцы нашай сустрэчы ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве жадаю выказаць словы ўдзячнасці ўсім, хто сёння быў разам з намі, кожнаму брату і сястры ў манаскім жыцці. Словы ўдзячнасці кірую пробашчу парафіі ў Буцлаве ксяндзу Дмітрыю Дубавіку не толькі за магчымасць быць тут, пры цудоўным абразе нашай маці, але таксама за тэхнічнае абсталяванне, падрыхтаванае разам у супрацоўніцтве з каталіцкім парталам «Католік Бай». Дзякуючы вам, сённяшняя малітоўная сустрэча трансліравалася ў рэжыме онлайн. Дзякую таксама прадстаўнікам рады каардынацыйнай групы за прысутнасць, за падрыхтоўку і правядзенне сённяшняй сустрэчы, за музычнае афармленне нашага малітоўнага чування, асаблівая падзяка пані Зофі, арганістцы з архікатэдральнага касцёла ў Мінску. Яшчэ раз дзякую ўсім і жадаю радаснага перажывання ў пану свайго паклікання да манаскага жыцця, каб быць сапраўднымі сведкамі яго любові. З Богам пахвалёны Езус Христос. Веки вечные. Амен. Тебе
возвысим, Панна прославляем.